Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanan na parang iti pannakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Adto iti istoryangin kam pinalwan, ti Karuba da Doming. Dito'y drama tayo, Doming, mabalin namin. Mapan kay di barangay hall, Dom. Saan siguro? Taadamot iyan kagawad tong Kagawad tong Ada ka di ka barbaro kagawad? Anya ka barbaro? Ni kagawad atong tikunak. Anyan? Ay, rumwarak gayam. Papanam? Agodong kami kananang. Ingka maggrocerin ta pagtumanin ti tao nga gatangan sakbay payla a Pasko amapan kami. Wala niya. Ay, Pasko gaya man. Di pa yung napupuutan ang ti panaglabas ti aldaw. Kunak na dayo pa eh. Dahita kahit awan pa'y ngaminan panawan mo kadagiti daddo mamapaspasamak. Na itulnag ka ni ti computer mo kani di barangay. Unin nga ron. Kagawad ak pa lang. Kasano no sakton ti chairman? Kasmat kintatang. Abalay barangay hall, wano barangay hall, ili. Isa na no mabalin. Diyak kayat ang chairman. Ure, kagawad la ko man. Mabalin mat. No kahit makaguran na kanitatang. Dahil nga rin ti pampanunutag. Saan ko matakayat ngagsaksakit tinakam na kanyak? Abusta sigod lang aruda na didak kay kayat. Nay, awan pati kagawad nga officer of the day ita, tanod ataw. Awan pa'y kagawad. Sino ay ti akin duty ita? Nimat, kagawad pa daw. Anya lakit din na kaya tao. Nga ron man. Dahil talat ka na yun, napaka-high blood ni chairman. Ay maglakit din at anda ka atano da ng lukat at opisina. Awan, kagawad Doming. Siyak namin ti binili ni chairman ta mga no maladaw man ti barangay secretary. Kun maladaw man ang wano saan man ang asumrik ti officer of the day. Di na pala katagikat no kastamot lang ta aramid da. Isupay Awan gayam kagawad Doming. Anday maitay bumulbulod iti tugaw. Tugaw? Wan kagawad, ngam ko na. Saan ko ang mabalin ti basta agpabulod iti tugaw dito barangay? Naimbagtam mo.
Masapol nga adda ni sekretary. Tayo so ti mangilag. Ewan mo't kagawan. Ay nalakaaya ti ada baybayadan na. Masaya mo. Nada mapukaw ka dagiti tugaw nga ipabulod mo. Sika talaga ti pagbayadan ni chairman. Ta di na kayat nga addan to parikot no may ti inventory. Manipod ti municipal treasurer kan municipal audit. Napurtis nga minda kita tugtagaw manipod iti budget ti barangay. Saan donation? Iso nga rod kagawan. Sige ataw. Mapan ka man nga ro tagpapudot iti danom tagkapeta. Ewan kagawan. Adapay ka pay kas kada asukar tayo. Ang dapay mo't kagawan. Saan mo't may ibusan tada nagidunar idirabi duty mi atanaw. Nagsaya aton no kasta. Ewan kagawan. Adalat tama dagiti nasaya ti panagpuspuso na kabarangayan tayo ka. Una, dakkel mat ti may tultulong yung barangay tanaw. Taure nagbasit ti allowance yaw. Nagagat kay latamad nga duty ka nagronda. Ay, kagawan. Ngamin, nasaya at tilidirato yaw nang runa kan chairman gusteng. Iso, da kayo ti kayat mi asumublat kin kwa na. Tawan makonami kan ka. Sipud pa'y chief tanod kan uray ita, kagawad kan. Saan ka nagbalbalay? Kasta ti agserbi. Nang runa no si kakat nabutusan. Mabain ka mata ka nagiti nang ibutos kan ka. Ay, puno day ta kagawan. Kat dagiti kumalang talaga makabal kung nakasaganang agsirbay. Saan kiti dagiti lang pakitang tao. Kayat na lang ti maawagan iti kagawad. Gusto ka ataw. Impagpaikin ka tamom. Ngam dagiti nabutusan. Pulos sa di da mapanunot da ita. Just kikit day. Ngarud Angam ko na ni Chairman Gusteng, intun barangay ken iski eleksyon. Tinagunag na kita. Ay narigat ataw. Tay sumot ti kayat iti tao. Iti awan mararamiran na. Ngarud Day tati problema. Nyangay ket isumot ti kayat da nga may. Wada man mababalaw. Napay nga darag iti mabutusan na sinsinan lang iti panagtakam da. Basol tayo umutla nga butantay. Husto kayo, kagawan. Alan, mapan kan agidadang iti pagkapita. Kan mapan kan tumutan gumatang iti tinapay. Umayan, mabit lang. Sino nga tada ito eh? Saan mo't siguro da Insan Rosa kun bayaw doming. Kagawad dum. Ay, saan ba't gayam asikan ni kagawad dumeng? Awan da bayaw doming, manang. Si kanay? Agoy, manang. Kasinsin ko ni Rosa. Bayaw ko ni kagawad doming. Kaanak-anak ni Chairman Gusteng. Ngem, dituyak makipagnaad kada kasinsin Rosa. Taimbagla ka no pamanawan da no da papananda. Kasta gayam. Ay, uwan. Kasla nakit-kita kanta nagtantanod ka gayam. Oray ita. Tumultulo nga kadagiti tanod. Apay ka di manang? Kunaklakit din no addada. Adda ko magagarak. Ay, ni kagawad dumeng. Napaano na barangay hall manang? Ay, naglukon ngay. Apay ka di? Ay, kwa. Sikaman lang ti bumuludak, adeng. Bumulod? Uwan ko maadeng. Anya ka di day gibuludan nyo aya? Ay, bumuludak ko maitibunengken lang dat. Anya? Ay, wan adeng. Gimatangak ngamin iti kukod ti baboy nga angerek. Ngaylaw ko iti bukal ti kardes. Di mat ngamin tinadtat ti gimatangak. Ay kwa, kaya't yu asawon? Awan lat bunengken lang datyaw? Awan nga raud. No adda umayak pa'y aya bumulod. Naa? Adda ka di mabulod ko no awan. Ay, sorry manang.
Uray at dalangdat kan bunang da. Saan ko nga maipabulod? Tadyak mat kayat asyak tiyong tanda. Awan pa'y ganas, mate. Papanak man langan. Nay. Ay, isupay la ti adaganas na ngagluksaw. Nagdakasan. Aguray ka. Langdat, buludan dapay. Ay, sus. Nalabos mo't daytan. Di na pa'y lakit di paglangdatan tigurong na. Husto, tinaramid mo, bayaw agaw. Talaga amat bayaw. Saan ko nga amo amin na taga dito eh? Ado ti karubaan, nalay nga bumulon. Saan na nga mo ti agisubli? Si kanto pa lang ba't nga kinkuko at imapan mangalala. Kanti kadaksan. Ibaganan taon nga wan binulod na. Anyan, nalabos mo't daytan ah. Nagdakas nga rod nga ramid. Tagi ko ng taon. Kun, mas daawak man ka nagiti karubay bayaw. Ta ultimo lang dat kat buludan dan. Wang nga rod. Nulab samtag sao. Ultimo nisnis, wano punas kat buludan da. Imbag pa'y kumaasyak ti binulod da itay. Anya, Medyo adan edad na ngam. Napunggapay mo. Ngam, suplada mo. Armakla ko man kat, nubalasang pay. Dumeng. ada ka. Na, Ako, anya na dyan. di nakbigbigatan, Dumeng. Anya nga minday ta aya. Di ka man maraba ka na kunak. Sino di ka barbaro akaaruba tayo? Ni subusan. Tayo nakagatang iti balay da mang rudy. Nalako dan aya? Uy, tama panda ka nun agna di Manila. Ijang agtrabahon ti anak na. Kan da kanumot ti nagatang da house and lot ijay. Ay, mayat nga rod Sladyak magustuhan ti astana. Apay manan. Kunamlan no asino abak nang. Sakat, apay kas di suot na. Nakapikpik short ako namlan no dapat pacharmingan na. Anya? Wan mayat. Ayun, ay kalaki din na. Amin la paglukluk sawan. Madmadlaw mo ako nak. Kan kasladwa dala ang matsang agnait. Uy, katulong na ti kadwana. Ninday. Ngam adan ijikana darag tinaganakin ko ana. Awan mo tinasawa na tanatayo. Kaya't nakanot ni umadayo iti sigod na lugar na. Di na kaya't malaglagip ti asawa na. Ano makitkita na iti recuerdos da iti biyag na nga asawa. Natay ti asawa na iti Marawi. May sa marin iday. Katidakas na. Awan kano pa'y anak da. Kasarda kano lang, hindi maibaon iti Marawi. Naawanan gasat. Kasta? Kan balay bakasyonan lang mo, balay anagatang na. At dalang gayam na, nag-i-offer iti dayta. Kaya't nakanumat ti agnaed iti naulimak alugar. Bili bakmat kan ka, Adam. Apay manan? Kakakar na lang day ta akaruba. Ammom ti si bubukula na pakasaritaan ti biyag na. Ha? Bili baka talaga kan ka? Ay, sus. Saan ka ko ba nga agipapan iti dakes? Bakit? Natural lang nga interview. Kakabarbaro nga ro diti barangay tayo. Narigatang. Ang mga nadamanin di mabarairaw. Nagadukit din. Di ko namkit di. Gaputa na ang mamngawan asawa na barang isot makaipaikan kay ti anak. Anya? Saan ka ngagbidot, Dumeng? Uray ay ayatan ka. Ipadawat kan kwa na. Saan ko matama aramin day taas? Saan nga umdas arason ti saan ko apan nakaipaikan kay ti anak pangiso katam kanyak. Dumeng?
Sino ti... Hello, Kapsat! Ah, Siyak gayam ni Susan. Juan. Amo kan? Sika ni Susan. May sa abalo kan baknang. Kabarbaro a kaaruba me. Kan, ginatang mo ti balay ni Mang Rudy kas balay bakasyon nam laang. Kadwam ti katulong mo ani Inday. Ne, adumat gaya man ti amuyo may papankanyak manang. Ay, Juan. Tanapartak nila kay ko anang interview kan ka. Kasta gaya. Ay, kuwa manang. Saan kami pa'y anak agat-gatang iti alikamon mi? Mabalin ka dito. Ti bumulod. Kumama nang. Bumulod ak kumabasit iti kasirolayo kan planggana mabalin a paglabaan. Agudong ak tupay laang agumatang ngamin. Wana. Naimbag tulaang na makaudong kami. Tamapan kami agatang kadagiti alikaman mi. No, okay lang Ay, wana. Okay lang. At dati may sa aba nag-ajak may pabulod kan ka. No ultimo day jay kat bulodam. Anya ka di day manang. Ni Dumeng. Anya? Naangaw kayo mat gaya manang. Ay, anya ti nadayaw anagan nyo manang? Rosa, tinagan ko. Tatang ko ni chairman dito'y nagbugsutan. Kasta ka di. Ay, don't worry manang Rosa. Awan panggap ko nga agpasigking kan kagawad domi nga uray saan kayo amaadaan iti anak. Anya? Amom nga awan pa'y anak me? Wan, uray nasurok gaya mon at 10 years kayo nga agasawa. Hala ni Kasinsin. Naibagayo ti kasta, iti karubayo. Ay, wan insan. Anya ti amok. No ultimo ni bayaw mo Dumeng kat buludan na. Da kayo mo. Anyan. So ano sikat madanon na dito'y insan? Saan mo apagpabuludan? Huwagin Kasinsin. Malaksid. No siyak ti buludan na. Anya? Ay, sige insan agoy. No kayat nalakid, ay kasige ya. Tapnowan pagdanagak nga mga no agpasigking kan Dumeng. Unay tagpasigkingan. Kasta matiyawag da kadagiti kabit. Sigking. Saan lang agpasigking kanyak ngem? Kit di, asawa akon. Uray kat baknang kan. Ubing pay abalo. Sumot. Hangam na tay ko nakainsan. Saan ka abastag pabulod nang runa ka dagiti ramramit ni bayaw mo? Huwagin Kasinsin. Awan danag. Narigatan. Ado ti kasta dito'y nagbugsutan. Nalaing da bumulod ngam di da ammo ti agisublay. Pagangayan na, si Kanton ti agbugsot amapan mangala ka dagiti na ipabulod mo. Naibaga kanya ako ni Bayaw Dumeng deta. Nga agtungpal, apaki-apaam to pa yan. Taaddan to jay saanan amang bigbeng nga da binulod na. Day, tanti maday. Kan? Si Kanto pa yung tiagbalin nga imot kas kada paidam. Oras adi mo pinabuludan. Madimot ati kasta Kasinsin. Ay, kasinsen. Addan to pa'y kaaruba nga ultimo langdet. Aklo, alo, kan alsong umay da pa'y buludan. Bagkatan da pa yan Sino day tao mamawag kin ka, Dumeng? Yaka mo. Saan mo ta nakapunbok? Ay, ang mga no chatmate mo, mate. Wala sumbat mo. Wano siya timang sumbat. Mabit lang. Loudspeaker ko. Hello? Asino da ka day, ma'am, sir? Ni Susan da ito ay kagawad doming. Agyaman nagkada kayo kin manang Rosa. Si kamot nga yung Susan. Naimbag kayo unay akaaruba. Di kay madanagan. Ada inted ko iti kasinsinyo ani Manong Agoy kas panagyaman ko kada kayo.
Anya? Ganda kayo kumamot ng timang caretaker. Datatimang caretaker, Dom. Da kami, Susan? Uwan kagawad. Ulitek man ang tagyaman kada kayo. Iti kinasaya at yo akaaruba. Agsubsubalit akto iti kinaimbagyo. Ket nung kaskasano, no makasurot ak kadagiti naganak kanyak iti Canada. Italag konti balay ko kada kayo. Uray kat adamot ni Manong Agoy akasinsinyo ang mga iwan no di masango. Ay, kwa. Agyaman kami met no maitalak mo ka na kami. Ayam siguro nilatan bayaw ago iti mang caretaker. Tamumutain. Bisi ak iti barangay. Da kayo lata ah. Basta agyaman ak iti kinaimbagyo. Bye! Initap nan. Anyat makunam, Rosa. Nay dumduma ka, Aruba. Nay dumduma. Ha? Anyat at chay? Tagainap na kaya. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.